Turističku i kupališnu sezonu u Beloj Crkvi tradicionalno otvara međunarodna manifestacija Belocrkvanski karneval, najstariji karneval u zemlji. U danima karnevala ta južnobanatska varošica postaje svet u malo, a centralni događaj karnevalska povorka održana je sinoć. Sedmodnevna manifestacija najvažniji je turistički događaj u ovom mestu tokom godine. Danas je Srbija jedna od značajnijih članova u FEK-u jer se razvio zaista jedan veliki karnevalski pokret, ali u celoj toj situaciji Bela Crkva je posebno bitna zato što mi tradicionalisti, kako da kažem, prepoznali smo Činjenično stanje je da je Tito imao 3 lokomotive, sve 3 su počinjale sa 3 šestice, a sahranjeni u lokomotivi Sutjeska, svaka imala drugo ime, ali je sahranjen konkretno u ovoj 3 šestice 3-3. Sa leve i desne strane možete da vidite da stoje 2 trojke, a lokomotiva je 3 šestice. Broj zveri. Umreću, ali nisam vidio nijednog cara. Uvis, Stepanove, uvis! Dečice, kad vam ojačaju kriva, bešte iz ove sredine glavom bez obzira. Pogledajte. Ludak do ludaka.